Imam jedno pitanje za vas. Što napravite kada ste nervozni? Kada vas neko izuje iz cipela? Jer vičete, udarate, trčite ili nešto slatko pojedete, komad čokolade ili cijelu čokoladu ili jednu veliku šniclu. I tada se utješite, to je samo sada, neću više od sutra, neću toliko jesti. S promjenama koje nastaju u menopauzi čini nam se da smo potpuno izgubili kontrolu nad našim tijelom. Dolazi do smanjenja estrogena. Postajemo nervozniji, razdraženiji, muči nas nesanica. Ponekad doista imamo potrebu za više jesti nego inače. I to stvara jednu drugačiju sliku nas i našeg tijela u ogledalu. Hrana, posebno slatkiši, nam se čine kao rješenje da pobjegnemo od stresa. Ali to je samo privremeno rješenje. Često mi pacijentice govore, vi mene ne razumijete. Ja imam toliko problema, jednostavno moram nešto pojesti, moram pojesti nešto slatko. I to je istina. Hrana, a posebno nešto slatko kao što je čokolada, podiže razinu endorfina u našem mozgu i za trenutak doista dobivamo osjećaj zadovoljstva. Ali to je stvarno za trenutak. Nakon toga se to nezadovoljstvo vraća. Ali ono što smo dobili sa tim što smo pojeli, naši kilogrami, nam ostaju. Problem emocionalnog prejedanja je još izraženiji u klimakteriju. Hormonske promjene koje nastaju u klimakteriju doprinose upravo ovim problemima. Dolazi do pada našeg idealnog hormona estrogena i progesterona, povećava se testosteron, dolazi do taloženja masnih naslaga na dijelovima tijela koje su nam do sada bile pošteđene, a to je upravo u ovom dijelu trbuha. I to je ono što nas polako muči sve više i više. Čak do toga da se u prosjeku dobije 1 kg godišnje kada se uđe u klimakterij. Ono što je još važnije, a što je još i opasnije, nastane taloženje visceralnih masnoća. Visceralne masnoće su masnoće koje se nalaze u trbuhu, oko naših organa, oko jetre, oko srca, oko pluća. I ono što je još gore, upravo ova visceralna masnoća izlučuje nepravilne hormone koji nam onda ponovno povećavaju apetit i dovode do još većeg debljanja i taloženja masnoća. Osim toga, u klimakteriju često postoji nesanica i ujutro se ustajemo umorni, nenaspavani, sa nedovoljno energije. I što opet radimo? Posežemo za hranom koju koristimo kao nadoknadu energije, koja nam zapravo nije potrebna jer je mi nismo potrošili. I tako se zapravo stvara jedan začarani krug. Hormoni, nesanica i sve ono što nastane u klimakteriju od smanjenja metabolizma dovodi do debljanja i samo se pojačava i pojačava. Važno je prepoznati što nam to smeta, što uzrokuje ovo emocionalno prejedanje. Koji je to trenutak koji nas je doveo do toga da smo posegnuli za viškom hrane? To je teško. Teško je često sam sebi priznati da postoji upravo takav trenutak. Ali ako se malo potrudimo i ako prepoznamo upravo ono što nam smeta, ako prepoznamo taj trenutak, tu rečenicu, tu osobu ili nekakvu situaciju u kojoj ćemo posegnuti za hranom, napravit ćemo jako veliki korak. Jer tada možemo utjecati na sebe i vidjeti na koji način sebe iskontrolirati da više to nešto što je utjecalo izvana ne dovede do toga da ponovno posegnemo za hranom. Menopauza je zadnja menstruacija u našem životu. Nakon nje nastupa klimakterij. Ako menopauza bude oko 50. godine života, a mi imamo još 20, 30, 40 godina života, pa to je gotovo polovica našeg života. Znači li to da mi trebamo prestati paziti na sebe ili da trebamo dopustiti ovim smetnjama koje se javljaju u klimakteriju da ovladaju sa nama i da cijelo vrijeme kukamo, da nas bole zglobovi, glava, imamo nesanicu, imamo potrebu za previše jela, ili trebamo prepoznati upravo ono što nam smeta i napraviti nešto
kako bi te smetnje koje imamo smanjili na najmanju moguću mjeru i nastavili jednim dobrim životom u klimakteriju. Prekomjerna težina i debljina je bolest. Meni je jako interesantno pročitati na raznim portalima ili socijalnim mrežama recepte da skinemo u roku od 3 ili 5 dana 5 kila, 10 kila, imamo čarobnu mast, čarobni napitak, ovaj čaj koji 3 puta dnevno popijete i samo ćete rastopiti sve salo. Vjerujte mi da bi ja bila najsretnija kada bi postojala jedna čarobna pilula koju bi vam dala i kada bi vas rastopila i skinula vam vaših 30 kila viška i vi biste bili zdravi i niko više kod mene ne bi dolazio. Ja bi bila najsretnija i najmirnija. Ali nažalost to nije tako. Da bismo smanjili prekomjernu tjelesnu težinu, moramo se pogledati u oči, pogledati u ogledalo i donijeti odluku da to doista želimo. I kada donesete odluku, javite nam se. Jer prvo što je potrebno, napraviti niz laboratorijskih pretraga, da vidimo da li je već došlo do nekakvih promjena, kakvi su vaši laboratorijski nalazi, da li možda imate masnu jetru, da li možda imate početak dijabetesa. Što mi trebamo napraviti kako bismo spriječili upravo taj razvoj? Svakome od nas odgovara drugačija dijeta. Ono što nam je potrebno jeste vaše prehrambene navike. Što ste pojeli tijekom cijelog dana? Što ste popili tijekom cijelog dana? Što volite, a što ne volite? Jer da li ću ja vama preporučiti neku vrstu hrane koju vi ne volite, vi je nećete pojesti i od toga nemamo svrhu. Nakon toga, kada saznamo vaše navike i vaše probleme i što vas muči, možemo vam napraviti plan nutricionistički koji će biti personalizirani samo za vas i za vaše navike. Možemo vam savjetovati kako se pokrenuti, što raditi od vježbi, na koji način pokrenuti svoje tijelo. Jer ako imate prekomjernu tjelesnu težinu i debljinu, tada nisu svake vježbe za vas, jer ćete samo još više oštetiti vaše zglobove i vaše mišiće. Moramo korigirati prehranu, moramo smanjiti unos energije i potrošiti više nego što smo unijeli. Kao liječnik sa certifikatom za liječenje debljine, poznate su mi sve zamke koje nastaju kada se odlučimo boriti se sa prekomjernom tjelesnom težinom. Ono vraćanje težine nazad kada prestanemo sa dijetom, sa svim smetnjama i sa svim osjećajima koji idu. I ono što je najvažnije, ne smijete si dozvoliti da vas emocije ponovno savladaju i ponovno posegnete za čokoladom ili za šniclom ili za duplom porcijom samo sada. Jer kad si to jednom dozvolite, onda to neće biti samo sada i ponovno ćete napraviti onu grešku od početka i vratiti se na staro. Ako ste donijeli odluku, napravite prvi korak i javite nam se u Life Centar na savjetovanje o liječenju debljine.